Kaunti ya Kisii Paul Simbarati nigorit kuria rero arabarai na boigabana inchibe kaunti ya Kisii kulichengera rit kuria madaraka ase egetigia Kenyanya ebunge abo machoge bora we kaunti yo okwana chinga kiechyo nigarati hagikeire bororo ebikoro by'ogosambwa chiskuru imense ya Kenya na goteba no kwirene magega chiseme na kogania abaibuli gokwanera abana babo igoro yobuya bukobeka amaskani ase chiskuru sense moyende nigo mokonyi womonogeri bwebunge ya Kisii Jacob Bagaka hamereire kwagachwa kwegetuo gya Ebola imense ya Kenya mulikito Pethuel Machini na roboti rwa Sobime Governor ito Kisii County Paul Simbarati nabo mraweye sakupia Omugavana bwe county ya Kisii Moske Paul Simbarati ni ultikarero arabarai na biga menyime county ya Kisii asogori chingarali tukuria madaraka ya 53 me yegetigia Kenya ebunge abo machoge burabu county ya Kisii okwana chinga kichyo nigo mugavana Simbarati gakugikiria ebekorwa achiskuru cha krichi gosambwa asatebire ekyo no kwirania ensemo ya magendro ichisemi mense ya Kenya maiga. Shule nyingi zinachomeka kwa sababu ya mitihani. Unaona mitihani imeanza kufanyika, watoto wako na wasiwasi. Wacha nikwambie, hata kama usipopita mtihani maisha inaendelea. Hawa walichoma shule ya utumishi wamekamatwa wote. Kwa hivyo story yao kwisha, hakuna shule wataenda. Chinga kicho nigo mugavana arati nyakabuga kuburia baibuli kwira chinga kichabo gukwanira bana babo igro yobya bwo kobeka anana maskani aschiskuru elio ukinie birengo bya chisemi. Kwa hivyo naomba tafadhali wazazi wote tuweke nidhamu kwa watoto wetu. Tafadhali tunaomba walimu wetu, ukiona kwamba kuna shida tuma mtoto aenda ongea na mzazi wake. Na kubatikana na magendro na mona ye chipara ni ngomoskara tiarire ira yokwene kinga mashini chinye chanya kuba chigo chanchiko konya korose chipara na boigo korinda anene mono oboseria bwe chipara icho. I commend the Department of Infrastructure, Roads and Public Works for undertaking significant projects aligned with my manifesto and the County Integrated Development Plan, CIDP. My administration recently acquired multi-million heavy road machineries, including excavators, graders, rollers. Today you have seen tippers have come in, and probably in another 2 weeks the remaining tippers will be delivered. Engineers and other technical officers are already on the ground, while machinery is actively being deployed to open up and improve roads in all 45 wards. Tumeshirikiana na vyombo vyote vya madola kuhakikisha kwamba kuna amani kila mahali. Sio lazima kila mtu akubaliane na mimi. Na kubotikana kwa gachwa kwegetuo gyo korenda abarira anene monabo buriri wa Ebola imense ya Kenya nigo omokonyi wo mospika bwe county ya Kisii Moske Jacob Bagaka arireira nako amereria egetambukirekyo asaburire serikali nigebwanze kwenekia ebitambukiro bya bwango asinse ya Kenya irigo konya bonsi bali bakonyora amako ao oburwaire mboro bwakire bokoro kwebora oburwaire obo bugatoka asakoro kagari Kongo nande bugacha asakoro ku Buganda tutaite kubolia president ya Kenya enjire bagotenga balento oburwaire obo Buganda bolentuga ntuga kinto gotaka mwanje boigo. We want to ask the government of Kenya that it will not be proper. We can import so many other things. We can import tractors, we can import vehicles, but we cannot import what we call diseases. Nyasayo tuanje iro burero mbwanya gutaja Kenya se miaka yose tutoi bole tuwe. Te konya arekana. Bona bole ntuga yanga ko babasongo ba kodeki. Batebire. Kwani bado turaba koroni toragaki. Ndobwa cyobo sobole bwaito. Kuripotiria Ensoko TV kurasigetie kigagia Kenya imeya machoge bora bwe county ya Kisii Pethuel Machini.